Audio Jungle. Dumela batswana ko gae ke a lamogela mo thulaganyong ya rona ya health chat mme gompieno e le kopanya le nna boitshepo ga se fiwe gompieno re to boela ka tsone dipula tse di neleng bošenyana mo lehatsheng la botswana tse di bakileng koketsego ya bolwetse jwa malaria mo lehatsheng lotlhe ka bophara mme go ta go atolosa ka kgannye ke na le modiri mo lephate la botsogo Melanie Sam ke a go amogela Melanie. Dumela mma ke dumedise batswana ko gae. O ka re bolelela hela gone gore tota seemo se se simolotseleng go iragalang ka sone. Emma ya ka o setse o buile tota mo lehatsheng la Botswana seemo se ntse ya ka o se buile mme ke supe yana gore kana ga re bua ka bolwetse ba malaria re na le mo re reng ke paka ya malaria mo re reng ke malaria transmission season. So paka ya malaria gantsi ngwaga le ngwaga e simolola ka kgwedi ya Phalane October and then e be e tswelela hela go ithelela kgwedi ya Motsheganong e leng kgwedi ya May mme go sa reye gore mo dikgweding tse dingwe tse ke sa di balololang ga gona kgonagalo gore re ka nna le go itemogela batho ba e leng gore ba tshwarwa ka bolwetse ba malaria ke gore hela mo dikgweding tsone tse dingwe tseo bolwetse ba malaria bokete ba bone ba bo gokotsegile go sa tshwane le ka yone paka e ya gare ga kgwedi ya Phalane le kgwedi ya Motsheganong mme yaka o setse o buile mo nakong ya gompieko ke ka re itemogetse gore re na le batho ba le bantsi ba e leng gore ba setse ba tshwerwe ka jone bolwetse ba malaria mme ebile ke supe yana gore bontsi ba batho ba e leng gore ba tshwerwe ka bolwetse ba malaria re lemogile gore ba ko kgaolong ya Okavango e leng gore e ne ya re gongwe mo kgweding ya February ra bona dipalo di oketsega thata gona le yaka re tlwaetse mo dingwageng tse di hitileng mme ke supe yana gone gore koketsego e re na ra bona gore mo bekeng e le ngwa hela gone kwa kgaolong ya Okavango re kgona gore mo bekeng e le ngwa hela batho ba tshwarwa ka bolwetse ba malaria ba ka nna bo 145 e le seemo se e leng gore ga sa tlwaelesega yaanong ga re lebelela lehatshe la Botswana hela lotlhe re setse re na le batho ba e leng gore ba tshwere ka bolwetse ba malaria ba ka nna 674 e le mo lehatsheng la Botswana botlhe mme yaka ke setse ke tlhalositse kgaolo ya Okavango ke eno e leng gore e di eteletse pele ka dipalo tse dintsi tsa batho ba e leng gore ba tshwere ka bolwetse ba malaria. A re ka re ha re lebile lone lehatshe la rona ka bophara ke dikgaolo dife tse di amegileng ke bolwetse jwa malaria besides yone ya Okavango? Emma yaka ke setse ke buile gore tota ke lehatshe la Botswana lotlhe ke supe yana gore re itemogetse gore yaanong mo pakeng ya gompieko batho ba e leng gore ba tshwere ka bolwetse ba malaria ba teng mo dikgaolong tse di mmalwanyana mo Botswana dikgaolo ko nteng ga Okavango ke a gore ke yone e leng gore di eteletse pele dikgaolo di tswana kgaolo ya Chobe, kgaolo ya Ngami, kgaolo ya Totome, Boteti, kgaolo ya Bobirwa le tse dingwe tse e leng gore gone yana re santse re ka re seemo mo go tsone santse se re tibetse so tota hela mme hela yaka re setse re supile kgaolo ya Okavango ke yone e leng gore e di eteletse pele mo go nneng le batho ba le bantsi ba e leng gore ba tshwere ka bolwetse ba malaria. O ka re tlhalosetsa hela ka botlalo gore gone mme re lemoga gore motho o na le malaria ka dikai dife? Ke tshwanetse gore ke supe yana gore kana ga re bua ka bolwetse ba malaria dikai tsa bolwetse ba malaria di kgona gore di tshwane le dikai tse e leng gore ke tsa malwetse a mangwe a e leng gore ga se bolwetse ba malaria yaanong e le ka mo e leng gore re le ba lephata la botsogo re nna re rotloetsa gore ga motho a sa ikutlwe sentle thata re lebeletse yone paka yone e leng gore ke paka ya dipula paka e leng gore mogote le one wa bolo ko godimo e le paka e leng gore re ka re e siametse thata monang wa o rata be go nna le kgonagalo ya gore go anama ga bolwetse ba malaria e kgona gore bonne ko godimo re rotloetsa batswana gore hela ga o sa ikutlwe sentle
whether ke seo se sennyanenyana se e leng gore gongwe ga o se tseye se ka nna botona bo bokae, motho a tabogele gore a ye ko kokelanong a ye go tlhatlhobiwa gore a bone thuso ya bonako, ka gore tota hela se se botlhokwa ke gore re sireletse matshelo a batho ebile re kgone gore re hemele tsone dintsho tse e leng gore di ka bakiwa ke bone bolwetse ba malaria. Ke supe yana gore o bona mogare o wa bolwetse ba malaria ke mogare o e leng gore o borai hela thata ebile ga o ka tsaya lebaka o le mo mmeleng o ise wa latlhiwe o kgona gore o heleletse o ama kana o senya dikarolo tse di botlhokwa tsa mmele, o bo o kgona gore yaanong re be re iphitlhela re bona seemo se e leng gore molwetse o tako go rona yaanong a setse a gateletswe thata ke bolwetse mo e leng gore go mo kgona gore a ba heleletsa botshelo ba gago bo tsewa ke bone bolwetse ba malaria. Ka jalo re a rotloetsa ebile re tana re ntse re tswelela re bua gone gore a batswana ba iketeletseng go ya ko dikokelanong hela ga ba itemogela dikai tsa bolwetse ba malaria. Mme yaka ke setse ke supile gore dikai tse di ka tswa di le mmalwa, go na le dikai tse e leng gore di ka supa gore o ka tswa e le gore o na le bolwetse ba malaria. Sekai sa ntlha e ka nna go opiwa ke thogo, o ka nna le go gotela mo go godimo kana o nna le mogote o montsi, o ka nna le gone gore o nna le dithabi mo mmeleng kana o nna le dithabi mo ditokololong tsa mmele wa gago mo re reng ke di-joint pains, kana o nna le letsapa le le ntsi. Motho o kgona gore a itemogele go tsholola mo re ka reng ke diarrhea kana go sellega jalo. So ke dingwe tsa dikai tse e leng gore di ka go kaetsa gore o ka tswa o na le bolwetse ba malaria. So ha motho a di itemogela re kopa gone gore a ikopanye le ba botsogo ka bogego bo bo rileng. Gone gore motho a heme go tsena ke bone bolwetse jwa malaria o ka ira yang? Mara rotloetsa tota go botlhokwa thata gore setšhaba se tsibogele go ipabalela mo bolwetseng ba malaria, ka gore yaka ke setse ke supile ke bolwetse bo e leng gore bo borai tota ga re eletse gore batho ba ka tsenwa ke bolwetse ba malaria. Yaanong batho ba tshwanetse gore wa bana ba tse botsogo ba bone ka thwagalo, ka gore re le lephata la botsogo so se e leng gore re a se ruta re nna re ntse re re prevention is better than cure, ke gore go botlhokwa gore o tsibogele go hema bolwetse go na le gore bolwetse bo go tsene pele e be e le gone o reng o ka lwantshana le jone. Yaanong go na le ditsetana tse mmalwa tse e leng gore batho ra rotloetsa gone gore ba ka di dira gore ba itshireletse. Sa ntlha ke yone se e leng gore re se bitsa re re ke personal protection, gore motho a itshireletse thata re remeletse mo go bone ba dikgaolo tse e leng gore di na le bokete bo bontsi ba mogare wa malaria, gore ka gangwe le gape ba nne ba apere diaparo tse e leng gore di khurumetsa mmele gore monang o seka wa ba loma. Go na le gone gore ba ka dirisa ditolo tse e leng gore di a itshasiwa mo re go bitsang re re ke di-repellents tse e leng gore di koba monang gore monang o seka wa go loma. Go bo se sengwe se e leng gore re a se rotloetsa ke gone gore a tikologo e nne e le phepa, ka gore monang o rata ga o iphitlhang teng, monang o rata ga e leng gore o kgona gore o beele mae teng. Yaanong se re se rotloetsang ke gone gore ga go nang le dithaere tse di sa dirisiweng batho ba dintshe mabotele a e leng gore a emegela dilo tse e leng gore di ka ba metsi a pula ko e leng gore monang o kgona gore o iphithe teng kana monang o kgone gore o beele mae mo teng. Mme re a rotloetsa gone gore batswana ba itshireletse jalo. Go bo go nna le gone gore kana monang o rata lehihi re a rotloetsa gore batswana kore re hokotse go nna thata kwa nte thata mo nakong ya maitseboa le nako a bosigo, ka gore ke yone nako e leng gore monang o ka go loma bo ka tsenwa ke bolwetse ba malaria. Lephata la botsogo le dirang gone go itebaganya le seemo se? Lephata la botsogo le 'ira go le gontsi thata go itebaganya le seemo sa bolwetse ba malaria. Sa ntlha ke supe gone gore yaka re setse re dira yana re rotloetsa batswana gore ba itshireletse mo bolwetseng ba malaria ka go gasa melaetsa ya botsogo e leng gore itebagantse le bone bolwetse ba malaria. Se sengwe se se leng teng ke supe gone gore le ga ke ntse ke bua gone gore bolwetse ba malaria ke bolwetse bo bo kotsi bo bo kgonang gore bo go gapele botshelo, ke bolwetse bo e leng gore bo a lagesega hela ga o botsibogetse o tile ko kokelong ka nako e leng gore ke nako e
ka bogego jo bo rileng. Yaanong kalahi e ya bolwetse ba malaria re le lephata la botsogo ke kalahi e leng gore re ha e le mahala. So mongwe le mongwe e leng gore o tshwara ka bolwetse ba malaria o hiwa kalahi e mahala. So ra rotloetsa gone gore ha motho a sa ikutlwe sentle a akanya gore o ka tswana le dikai tse e leng gore ke tsa malaria a ithaganelele gone go ya ko kokelwaneng gore a kgone gore a alahiwe. Se se leng teng gape ke gone gore ga re nna le motho e leng gore o tshwere ka bolwetse ba malaria se re se dirang ke gone gore re tswa letsholo e le gone go leka go bata botlhe ba e leng gore ba ka tswa ba ne ba amane le molwetse o e leng gore o tshwere ke bolwetse ba malaria. Ka gore kana se se kgonang go diragala ke gore o kgona gore le wena o bo e le gore bolwetse bo go amile o bo tsere mo mothong o mongwe gore o lemilwe ke monang o e leng gore o na le malaria a kere e bo go raya goreng gongwe wena mo nakong eo ga o ise o supe dikae. Yaanong ha ba botsogo ba ta ko go wena ba go kopa gore re kopa gore re go thathobe gore a o ka tswa o sena bolwetse ba malaria, re kopa batswana gone gore ba ba letelele ba ire yalo ka gore ya ka re ntse re bua tota se se tona ke goreng re ba balle matshelo re heme dintsho. Se sengwe gape ya ka ke setse ke supile gore go na le mahelo a e leng gore ke one a boremelelo ja bolwetse ba malaria. Mme la ga ke ne ke tlhalositse gone gore go sa reye gore dikgaolo tse dingwe ga di na bolwetse ba malaria. Mme ko mahelong a e leng gore ke a boremelelo ja bolwetse ba malaria lephata le na le lenaneo le e leng gore go gasiwa molemo mo mantung le re le bitsang le re ke indoor residual spraying. And then go na le lenaneo le e leng gore ke la go aba masire a e leng gore a sireletsa batho mo monangeng. Ha o tswa la gago la bogelo lefoko o ka kgothatsa motswana e ga emilwe ke monang kana a sa emiwa wa re thotloetso e leng teng hela ke ka rotloetsa batswana gore re tsweleng re itshireletse ya ka ke setse ke supile bolwetse bo ba malaria ke bolwetse bo borai re itshireletse ka ditsela tsone se setseng ke di tlhalositse. Mme gape thotloetso e nngwe e ke e hang ke gone gore ha o amilwe ke bolwetse ba malaria o tla bo hiwa kalahi. So se re se kopa mo batswaneng ke gore kalahi e ba etse ka ha ba botsogo ba ba laetseng ka teng. Kana ha re bua ka gore o tseye kalahi ka ha o e laetsweng ka teng o e tsaya ka dinako tse o laetsweng gore o e tseye ka yone ka selekanyo se e leng gore o se laetswe ke gone ka ha kalahi ka berekang ka teng. Yaanong ke se e leng gore ke sone se e leng gore ra rotloetsa gore kalahi e tsewe ka ha e tshwanetseng ka teng. E be re rotloetsa batswana le gone gore kana ya ka re setse re supile gore re na le mananeo a e leng gore re le lephata ra dira go leka go lwantshana le jone bolwetse ja malaria ya ka lone lenaneo la go gasa molemo mo mantung. Re kopa batswana gore ha ba diredi ba botsogo ba e leng gore ba be ba tsile ba tlile go gasa melemo re ba letelele gore ba gase melemo eo mo mantung a rona ka gore tota ya ka ke setse ke supile se se tona ke go baballa matshelo a batho le go hema dintsho tse e leng gore di ka bakiwa ke jone bolwetse ja malaria. Ya ka ke setse ke supile gore go na le lenaneo le e leng gore le teng la go aba masire a e leng gore a sireletsa mo monangeng le lone re kopa gore ha o hilwe lesire leo o le dirise o ska wa le bahela mo ntung ka gore o tshwanetse gore le go sireletse mo goreng o ka lengwa ke monang. Mme yaanong gape ga ke bua ka one masire re kopa gore e ska ya nna bagolo hela ba e leng gore ke bone ba ba itsenya mo masireng le bana re ba tsenye mo masireng re ba sireletse. ke a leboga Mmelame gore bona le rona mo thulaganyong ya Health Chat. Ke a leboga Batswana ba se go gae le mo utlwile Mmelame gore a re nne mo mantlung re tshabeng monang wa rata le gone gore ra perelwana tse di mabogo malele gore re itse gone gore monang o tlo re lome o buile gape gore thibelo ke konokono tlholang sentle. Audio Jungle. Audio Jungle.